Vidite samo sve ove zanimljive stvarčice, hajmo jedan Primark tour. Imajući u vidu da sam šopingovala sa jednogodišnjakom koji je jurio na sve strane, nisam se zadržala satima kako ja to inače umem, ali uspjela sam nekako sve lepo da pregledam i da vam ponešto i snimim. Već su krenuli sa kupaćim kostimima i kao što ste vidjeli, cene su baš povoljne, a tu su i njihove preslatke pidžame koje ja uvek moram da uzmem nekoliko jer ne mogu da se odlučim samo za jednu. Trenutno je najviše stvari sa Winnie Pooh motivima, a kako i dan zaljubljenih blizu, puno je stvari bilo i u tom fazonu. Ovaj kaput je koštao samo 14 evra, međutim meni je nekako čudno stajao jer nije imao kaiš oko struka, pa ga ipak nisam uzela. Za novu sam ulovila ovu predivnu plavu jaknu i vidite samo kako ona njemu preslatko stoji, tako da sam ja morala da je uzmem. Snimila sam vam i haul sa svim zanimljivim stvarčicama koje sam na kraju kupila i taj video stiže sutra, tako da me obavezno zapratite kako to ne bi propustili. Evo još nekih sitnica za kraj, pišite mi šta vi obično kupujete u Primarku.